te perlok beit kani sandi ke baar te kumapi ingal Joseph nomor ke shit palat te baro ngia plan balik sawa sakani kawa umngot mo dengan pen EP ikidus jangan. We have so many vloggers haka group jangi kita iru kijong kinong le vlog te lakit ketika camping cha hang ni don ki perlak ba na lak kajong ke distrik ini dina Lusnong da ini Lusnong jantia deh te kini arngut ke dina pen ursla kita badina dauki kita ki badina different places bawa na pen ursla na sora nang ta ki mangiru na Shillong te ki bun te mentang ini lech kata kawai kawa ma kabangan perjupoi te ini lech tu sawa ini jingi ini songsit perlok te tangkani hi la pois tu sawa seperti ini page ite di YouTuber na Jawai nang ta ite way di YouTuber na Jayau YouTuber na dapat Jawai balong capri bah balong khel ha ni rang asnong jangi ini rang asnong jangi mat ite ide imis jangi mah mat ini ide rang asnong na mauling benar batang hang ha rang asnong mauling benar ite di nasora namo plang beti teruslah is dengan ini lech sawa ini lech songsit ini lech jingi lech kernyam masjid pelat sini pekiniki sentiu baju kuat ki morning glory kidon lentar kini lenti kan jing internet pi handrai unu jing thung ne lada umi aplau udai ba wetam ubat penduk jajru pada kena handrai lada pinang bantung internet ini kan sentiu it's beautiful pai kata ka jing shit sini nak shit hura nak Joseph ni begitu kadur tangjong tikna kini ruk sentiu bilang lebih tenat he tambah ka kami tenat te morning glory kan itu kita kidus kilat hadap yang mari dos kilat hadap yang katei ketika nanti kabangin dia lecah wa matama patep kawa ayu ini lam itu senang yangi teng itu ya bot beji bot kini ke surak ke belum bakti nanti hapiat nanti ke surak ini hapiat nanti bakti kita isi grup stay tenan ne ngila ya rong gelenti kalau mah kadi ke surak hi hajing sya kene bagi damti kendo bat karet bah ngintip kali ayu balak banduk sini pick up trai pet kini sentiu harut sentiu kalau ngali lak dep sum mene besit palat dangin lej bak mentaru lejingi biang dapat yang hapsum biang oh god oh the view kita take a view stay take a view wah tenat nang hi nganang tamba ngatat level kulmar haki bajulio pata oh begitu view cik tenat begitu wah te kumapi ini kanika swing bening ma kasih kerang ha mat ondang ila ada piyat limba gitu kelenti gitu ki klau ki petap ni poi ni te kanika view pet kalau bi tenat sisa pipa steiru kilum and then pipa steiru kilum bi tenat ni pergi dan ki barap ki tung sok sao piteti sok sao ngajing tenat
perlu ngambil poin satu sih kemat. Dan seperti isu ini dan lanjut poin pak. Wah, pejing tenan. Kira penpur do. Ni ki berusut senir ki wandat pi. Penpur do ini what is this? So kya tre mi ang tepi ang yu what na paring ki ang na to so patau. Kita jadi dan sih ru. Oh, kita perlu oh sih. Perlu apa sih kemat ngambil iki. Ayat. Anak saya merway. Oh, kita ini. Namun lah jalan tidak koi. Jangan pergi. Shit. Kita tunggu sementara nanti gini ngatarai gede kikubi kebarang geret. Ni kan ni Jakarta kelak jengai na surak. Mamtip kumno kiara ada kila poisa. Ada kila alang kan. Mana bakal di selauba kita sukitnya tarai ka. Wan ka kali pick up nanti kali biru. Tamang tarai kan ni kalian tita. Kebalat kadi tangkap pick up hi namar ba. Tu kiwi kali tikin melat namar. Ka keti kalau nggak bersirkai. Kan ka klau kalau nggak bersirkai. Bersirkai akar kam dawan kali kan reita. Katkum kajing pedi kemat. Kai tanat siapa pelan. Ngak mare abe namar ba gitu ki. Perlu kita poisa kemat do. Masa i nggak goila. Teh. Hilah haprung biang nak ni kesenyum. Kini gitu sidang awat nanti. Sol. Ini suai. Ya. Kejutan yang saya beratuak ndo. Ini orang Pak Senong Jungi. Ini teh. Ide ai ngam tipsu idang mi tu nasanyu mamtip wan le yu. Ngatai ngelak jempoi hi sawa. Idang yanok kan gariat. Ka view kalau ngi tenat sibun. Let me show you. Pegatai stay. Kat nuji tenat. Pi kat nuji plan kedurngan nomor basit. Berni. Ini ada kejat lah. Tak bahal mah. Belum kemudian lenti lah tak tahu. Ada this is the tak bahal. Real adventure. Kita itu kislipar lah penlong film tu. Lah dia warna pong di juti. Oh, finally look at the view. Pick a view jing internet. Teh. Perlok kinong pet bersnoi ngalak mix bat paring bat ketin la jong mo kini ka video. In ajan urla. Teh what is snoi ki bas thu rukin dan ki bam so thu kini so thu lang ki bas so thu ki so thu. Teh ngan mix hi namar ngadon ki perlok ki panabar mo ki ba kwat pet ki jing internet ka jong kani kari jongi ki ba ong yang aban ring video ban sen man pha ki teng hap keren lang kan both English and Khasi. Tang ilayan no nang ni, and then we will go deep down the first the river. I think it's way down there. Baik kini ki mau ki bangin hajat yang bagi ber tenat sya. Bukan kalau nggak tenat. Teh perlok be buat yo snoi nginum mala ban reveal kini ki location semua jeng kini ki jaka ki benglit explore ni haban mention bet tang bakadai ka jela jungi and we cannot mention the specific location because there's a rule and look at them posting. We just have to mention it's in Meghalaya, so those who would like to visit, those who are into adventure, they can just contact me so that I can contact the local community. I can contact those who are looking after this particular place or any particular places, and then we will let you know. Kita akan video pat kibadai adventurous and subatay pi kijuti ba pin pong haka portrait mo kita ki boot jiri namar ba kini ki boot jiri ki gambut kini ki bat bahai ka ada sok pailan ru ki bat na humau ba betul ki bat khondor ru ki bat minum ur kulmar kan. So these are the right shoes to wear for the
track. Ngap nilai snow yo kawa oh katente hapo try. Nilai jente. Te dengan batai pi saphang jong kane ka track ka bangile mo. Kane ka track ka bangile hame galaya hi brok away ka track ka dai ka below low altitude which is below 4,000 meters. Teki ek balak tam na ka 6,000 sejrong 6,000 meters sejrong kila deki high altitude track. Teki low altitude track which is kilong easy kan kim than kim long ayuk shulong biang but yes you need to know the proper equipment you need to have. I mean you need to wear the right shoes, not like these shoes. I almost fell down many times actually. And not slippers. If you go on a track, you should never wear slippers. Hapang itu kibut jeri kan. Em pilih slipper kipat ketik dah ini. Oh, betul kan. Hey, now we have finally reached the river. Oh, nice. Pet kong jikut take li enjoy play. Wah. Oh, going ibu kong cuti hap lau le cuti. Kani kawa. Wah. View natungi hap like nanting hap like cuti spot. Ite di YouTuber idang butkam lau cuti. Wow, the view. Pet kata kawa kalau kabi tenat sisa sa kakut. Teng ini lek kam stage po take la po stage po. Ini ya ngatharai ini jingi itu. Ngate ubrio ba. Kat sabangalet keleng nga rak setiu klau kan. Te internet setiu klau ngan rak siem. Wah, ini kejaka. Te ngamut ong badang alap setiu klau kan. Rak lang sekan. Te dak deh. Perlu siang 4 masa rak siang kan nantang hap cross kan ni cross kan kawak ni mau lagi bebetut ha hap yang siar namar pa tur hanya kala goy Kecil lapoi. Terang bak senang jong mauling mana. Ini rang pas long mauling mana. Oh, kita kena sini. Sore. Kena nang ni. Kita ikut. Kiat dia. Dan kita nak nang ni. Baik kita habis hiar nang teh. Baik kita nak sihat. Teh habis hiar nang teh. Ini kuai empat kalong kabar riat ha. Dan kita dulu buat ini. Đang some shit đang enjoy hintai, but mangi ini lagi nak sa tay support hintai. Go. Pelahang ni ne. Ha? Pelahang ni. Hot. Bagi kali senyum ngan hap rung nang ni. Mungkin dia balik nak support. So, lebih kilang ba. Ya. Tu berarti habis ya senang. Tu. Kau mesti nak senyum.
senyum. Ah, shit. Damn it. Melat ron ya. Kidan gibayat nang ni. Ya ngayat nang ni nagrong lah nata. Ngamtip nang ni pois ay tama. I sembol nung nang ni. La gay kalenti pet. Ya ni. Yarong nanti na senyum. Tang man pois di sepo. Sangat phong kasapti ka bam. Kijit kata kajin. Shit talaga eh. Nila i lu kitiar station ning. Nyawan sini sepo. Oke tata. Ya tinggal senyum. Hujan nila boste haneng. Nga kan ba ang borang. Kumala dung sya la. Tala dung sya. Ani nak lagi si. Biar nang ni ha ubay. Up. Pet la sya siat. Tama hak mau ini. Rod. Ni tu hak biar nang ni. Tan mong poin kita wa. Sya tu kenat kan. Jai mo hak mau. Biar nang ni. Tala. This is fun. Real adventure. Oi, tu pun ha. Oh, ngihap no nang new riat. Topeli. Ngihap no nang new. Dir kalau ngas ada ke dinu dia. Ada din mo. So, but this is what adventure is all about. देखो guys, waterfall देखने के लिए इतना dangerous. Niyarung habia siski mar ba kalong ka bakpai ba. ओके Bantik ba. देखो guys, इस भाई ने waterfall देखने के लिए कहाँ है वो waterfall और कहाँ है रास्ता देखो. सिर्फ waterfall के लिए इतना दिखाना पड़ेगा guys. ओ भाई साहब, ये जगह एकदम अच्छा पर how to say you have to walk through this. देखो भाई साहब. ओ भाई. Kau akan sistem mo. Pilot. Piyo ha hom sistem ni mo. या Guys, if you want to see the waterfall, you need to climb down from here. See, it's very dangerous. Utro. अच्छा बा हम मा अच्छा. अच्छा ni bahaya अच्छा. Up. Harus kumau. Ya benar ini. Buat rumah ni win tu. Ni. Kau juga bisa camp kita. Tuan. 1 2 3. Buat kini kejap. Buat kini di sini. Ini. Right hand yes. Kami buat buat dia untuk kapung tu. Nak ni. Nak ni buat. No show. Kaki buang dia sedang. Nama besar ni. Hey, please help. Orang ni. Hey, ini kani kariat. But this is what we kani ka bangi kita kali enjoy melaap penting. Dan ni mentang ini la jingi na. Pet kan jing tanak ka jaka. Kini ki mau ki ba. He. Kan hab ya kiu yang sa nanti itu. Pet tu kana jing clear jing bas. Kir la jabo ni bayar nanti. Bayar nanti la jabo ti ni. Nilai apa yang ni? Thank you. Ta nilai kiu sa station drang ni jingi. Piti Apon tadi itu YouTuber pete YouTuber stena jawai.
Kani kawa ngilawan explore. Na do na pinagjerong sa sini. Ngan ngawan marway mentang likhai bang stationing. Kami orang ha kita kisah penyo mah mulai enjoy pula untuk masuk. Bikin di jaka kita penat syasha. Dan pen isi stationing. Kani kawa ki bun ki sisa kita kisah ki naksan scan di perjong sabang yawan lingkut ini catat tu lagi ayo kita kili shit woohoo kili shit kena lawan jarna kilo mi wan jarna kembali pilih ngila shit ngila enjoy tiki up nga ting ya kahai penjom kila ay matsim nga ngala ti te matang ngila China ka mak ini gitu kita kimau hang ni hawa kita kimau bapat batar ba te lada pialet kembali di jakma tunap yang siar pi di bangun tu di kadau kipat gitar ini lek hai ni ki yang nang taisa si drong ngamjukan ti naki height ki bajrong banjingi tambah ini ki dos jonga ke ai matsim yang ki up yang hadu ka khnai minit tang mga gti ndrei menta ngala nut ngala overcome te ngala kenti sisir arsin aku kenti biang kadai tang ba ngatip dapoi hapo kamlelei ndai ta kajing dei bating ya ka hai fit ka dau ka kandek ka matsim kani ka wa sama pilih sedin jadi kimau sudah pilih kimau belum kimau tiba nep kan tang si subakla kundet la lagon te penisteiru te karno ci tenang bila enjoy sini te betang ini lekai no selaying ngan peniti ke cakap ni lekai perkiu nang te isi laki lukut te ngaruh hap lekiu yang ngantai te ini lekai yang dan balekiu nantai ru matang lapo ya kena kawa menyikoi ni kong nilai iti ubut naman niya job niya senyum matang itu usaha ni ay langsung selesai ini kecut kapok kecut kadeh kalau ada sun Malaysia apa poin ni nak sembiang perlok ilawan pai mentat balap nu slap ini setengah ti teh ngalai kam stri rum dan sapti rum stang teh jauh slap nut tak yat slap but this is what adventure is all about kata siak lai kup stri mangata klam stri tiki dos kmat dan stri nila ya dia slap nila ha nila ya kup stri lengut ngata goi ya dia slap sok shit ka slap jadi baru hilang ya Aji lut, lihat slap nanti. Sengsit kayak slap. Langsung tuh kejanjang apa? Kan ya yuk kenyang ini.
Dan madep dan mau fly. Backflip. Ya, mau backflip. Lempar kan, apa pembek sisi parah? Pembek sisi parah. Kalau sifat kuat kemen lek kayak Jepang.